Саламатсыз ба? Саламатсыңар ба? Сіз біреуін тосып отасыңар ба? Ооба. Донецкіден орыс әрістері келіп, ошоны күтіп отам. Сіз да біреуін күтіп отасыз ба? Ооба. Жалғыз ұлым соғышқа кеттілі. Ошондон бери же хабар жоқ. Же дайынды жоқ. Ушул жерде акмалап күтүп жүрөм баламды. Үмітсіз үзбеңіз келеді. Кымызды ұлыңыз қалып келгенсіз ба? Ооба, ұлымның жакшы көргөн тамак эле. Келсе ушуқымыздан ширейин деп үміттеніп күтіп жүрөм. Күтіңіз. Келеді. Келеді атты окшойт. Мен тигил жакка барып күтөйүн, балким чогуу келип калат. Күтүп туруңуз. Здравствуйте. Здравствуйте. Адрес Асылбек. Очень приятно. Директор театра. Зинаида Артемьевна. О, очень приятно. Валентина Скворцова. Адрес Асылбек. Здравствуйте.
Товарищи, артисты, братья из Донецка, добро пожаловать в Пятигорскую область, жемчужины Киргизской ССР. На нас возложена ответственность позаботиться о вас. Мы постараемся справиться с этой благодарной миссией, возложенной нашей Родиной. Наши артисты, работая с вами на одной сцене, получат бесценный опыт великой русской культуры. Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза! Да здравствует коммунистическая партия большевиков СССР! Да здравствует товарищ Сталин! Зинаида Артемьевна, из обкома партии нам дали указание поставить спектакль с вашими артистами. Мы с Салиманом выбрали пьесу Касымбека Жантышева «Каратуман». Что означает на русский перевод «черный туман» или «черные тучи». Спектакль идет на двух языках, на киргизском и на русском. Русский вариант мы будем делать с вами, с вашими артистами и вместе. Но мы ведь оперные певцы, не драматические артисты. И я режиссер оперного театра. Ну, я вас понимаю, Зинаида Артемьевна. Ну, указания партии не обсуждаются. Вы же прекрасно понимаете, Зинаида Артемьевна. Да, я прекрасно вас понимаю, но это совсем другая специфика, понимаете? Ну, Зинаида Артемьевна, знаете, вот Николай Еленин тоже был оперным певцом, оперным режиссером. Однако он основал наш драматический театр. Он сам написал пьесу «Молла Насредин» и поставил в нашем театре. Как я знаю, все артисты должны петь и играть. Кстати, Зинаида Артемьевна, она у нас Алиман Джангуразова. Она актриса, режиссер и диктор. Ну, мы, конечно, тоже изучали систему Станиславского, но будем играть. Прекрасно. Ну, все, решили, да? Попробуем. Попробуем. Чё? Алдағыр Алдыбай. Сен де тұйы атасың ба?
Атаң қалды. Біз көңіл кетіп баратабыз. Тағдыр бұйырса, жолығарымыз атаға. Еғіз. Атам önünde өзегі өрттен отса керек. Қана, іштей тұрған пьесаларды таптыңар ма? Таптық, жолдаш секретар. Қасымбек Ешмаметовтың «Қара тұман» атты пьесасын алдырып келдік. Азыр орысшаға қотыртып отабыз. Донецкалық артистер менен сілердің артистердің ойын өтіған пьеса ба? Ооба, жолдаш секретар. Жаңылы борборлық комитеттен. Бірінші кезекте Донецкалық артистерге бардық шығармашылық шарттарды түзіп берілді. Екінші кезекте екі театрдың артистері тығыз шығармашылықта іштесін деген тапсырмасын алдық. Сілер түсініп атасыңар ба? Мұнда емде деген саяси маңызы бар екен. Түсініп атабыз, жолдаш секретар. Бирок bir маселе жаралып қалды, жолдаш секретар. Емне болған мәселе? Өзіңіз білесіз, Донецкіден келген артистер 40-тан өтіп кеткен аял кишилер екен. Арасында бір дағы героиня болып тұрған жаш қыз жоқ. Ал эми Кара Туманда баш каарман Оксана 16 жаштағы партизан қыз болып атат. Жанақы адамдың беті башын өзгөртшін емеңер бар емес біле? Гиримді айтып атасыз ба? Ошол гиримдерден шылап, жашартпайсыңар ба? Ал гиримді қойсақлы бәрі білініп қалады. Орта жашқа артистер екен. Анын үстіне жаш адамдың дене түзіліші. Морфологиясы. Ооба. Ошонысы башкачараак болуп калат да. А тигилердин бала төрөгөн аялдар экен билинип турат. Андай болса таптылар. Ел ішінен, мұғалімдерден, оқушылардың арасынан, Прижавальскийде орыстар жетішікті. Жолдаш секретар, алар ойнай алышпайды. Емнеге ойнай алышпайды? Ойнатқыла. Сілер екеуің театрда емне? Ешек тақырап жүрсіңер бе? Білсеңер мен аға, ойыным менен жооп берем. Ей, Асылбеков, ошон түшүнүп атасыңар бы? Түшүнүп атам, жолдаш секретар. Бирок профессионал актриса болсо, биз оюнду чыгарыш бизге кыйынчылык келип калат. Ишенсеңер билбеймин. Тез арада оюнуңарды чыгарып көрсөткүлө. Ей, Асылбеков, түшүндүңөр бе? Түшүнүп атабыз, жолдаш секретар. Кыска мөөнөттүн ичинде. Жолдаш секретар, канча убакыт дейсиз? Bir жума. Bir жума. Жолдаш секретар, ар бир артист роль жаттагачак деле жарым ай өтүп кетет. Брать! Арба! Ey Asılbekov! Biz деген соғыш авалында жашап жатабыз. Ошону кандай түшүнбөйсүңөр? Октары чыгарган заводдор үч смен менен түнүгүн иштеп жатышат. А силер дагы ошентип иштегиле. А сиздер болсо түнү менен ролдорун жаттасың. Жолдаш секретар, күндүз кантип репетиция кылабыз. Таң атча уктабай үлгүрүп отурса. Ey Asılbekov! Силердин жаныңар артыкпы башкалардан? Жолдаш секретар, рольго ар бирөөнө кийим кечек тигилиш керек. Ага каражат керек. Ал каражат облустан бөлүнөт. Бизде андай каражат жок. Өзүңүз билесиз, облустан каражат бөлүнгү чөктү жарым ай убакыт өтүп кетет. Жолдаш секретар. Балтыр, 2 жума уақыт беремін. Ескертіп қойайын. 2 жумада ойыныңар шықпаса,
Экөөңден түрмеге кетесіңер. 2 күн ішінде жанағы партизан қызды атқара тұрған орыс қызды тауып, ішігерді баштағылар. Барғыла! Баш шығармадан баш балдақ тартып, іздегілер. Барғыла! Товарищ секретарь. Чек дедім! Ай, балдар, үргілеп, барыз ұқтай тұрған болдық. Ырдағылатша жаштар. Ай, Самат. Ай, ырдачы жарықтық. Демейді түн бір оқынға чейін қалдығып қомызыңды дыңғыратып. Ырдайсың. Иші ұйқы өрбей. Ай, бұл құрған бала қиын ақын шығат бұндан. Жағы тынбайды дегелі. Шын айтып отмайым мен дағы. Самат, төк чайланайын. Бұғалы. Қакем айтқандай, ұйқуызда чалем. Мен деген азыр үйреншікмін да. Ай, үйреншік болсоң, мына. Бізге ырдап бері үйрен. О, Елдің алдына шыққанда тамтаңдап қалбай. тура. Тура айтам бұғалғата. Тура, ырда. Сенде жаштар шаңшы ырдап тұрса жақшы емес пе? Мықты ақын боласың. Ырда ырдай абай. Уялба. Тура айтасың. Balık atamı surasa Kandi parayı durayım Kaldaygan akılın atamdın Kadasın indakın ulayım Kalacak akılın atama Kalagan ırrını sunayım Akılda durganı sabatta Kalık atanı ben sizden Kayrılıp atanı surayım Ай, баракалла. Ай, бәле. Мұнакей, тарбия көрген баласындай болады. Қарақшы, сөзінің тақтығы, ойының тереңдігі. Қарабайсың ба? Бәлі бәрі келді Азамат. Азамат. Саке. Тоқот ер жерін айтпен. Қысқан ұста. Азамат. Қаке, бұл бала жақсы ырдайды екен. Балаға батаңды бер. Бұл ұстаттың батасын алып жүрген жақшы олар шәкірті. Берейін. Өркінің өссін. Қырғыз қазаққа атың шыққан танымал ақын бол. Омин. Рахмат ата. Қомызды көйләйлі. Авалчатақ. Өлсек, тірілсек тағы 2 жұмада ештерсені қыла алмайыз. Емне қылабыз? Білбейм. Оксанаға, актрисаны қайда туамыз? Бакенкідікен жоқ тұшындай да білініп қалады. Bir oyunu сошол ойнайтылы. Орысша жақсы сөйлейді. Сөгі ішке, жаш орағы да тура келеді. Лазыр қайда? Біздің Абды деген жаш артист жігітіміз бар болчу. Ошоға тұрмышқа шығып тей торайғырға кеткен. Андан бері 1 жылдан ашып кетті. Хабарлаша келеміз. Бакен ғой? Бакен? Бакен Оласы аяқ бәдір. Бакен екен. Қабыл тоқты тарауыңды. Класташым. Баласын көтіріп алып, қоқын бұлған қыз. Бұл емне қылып жүрт бұл жерде? Айланайын қылғанды. Емне қылып жүрт бұл жерде? Айланайын, Бакен, бұл айталады емне қылып жүрсің я? Ой, Бакен Тайгақ, сен не қылып жүрсің? Не қылып жүрсің я? Пржевальскийге театрға баратқам. Театрға ғой? Ой, бала менен бе? Емне қачып шықтың ба? Жоқ, ашық әлі айтып кетіп баратқам. Айланайын, қақейім емне қалапсы я?
Балдар бір айласын табалы. 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 Эмне кылат? Кабай я. Ой, баягы тынч заман болгондо демне. Ары бери өткөн кыйма чийме машина болсо, эптеп илесип жетип алат белең. Ошону айтпайсызбы? Азырдагы почта мурдагыдай күнүгө каттабайт экен. Ооба, азырда поштанын арабасы аптасына бир эле рет каптап калыптыр. Анда. Бу арабаны берели анда. Өзүбүз эптеп балыкчыга жөө жалаңдап жетип алабыз концерт башталганча. Кандай дейсиңер я? Туура айтасыз. Туура. Бакен. Силер жолуңардан калбагыла мен өзүм эле жетип алам. Айланайын. Ой, эми ушунчабыз жүрүп кантип сени таштап кетебиз я? Саякпай атам. Туура айтат, Бакен. Жок. Бул деген кан жолда. Анан бирөө жарым чыкса ошого жармашып отуруп алам. Силер кабатыр болбогула мага. Айланайын Бакен. Карачы, акыбалыңды карачы. Кишинин боору оорugудай болуп турат. Эми айткан сөздү укчу Айланайын. Жүр. Отур садагың. Отур. Бакен, жүр. Жакшы эле Саякбай ата. Силерди көрүп эле жаман эркип кетпедимби? Силерди сагындым да. Театрды сагындым. Болду. Айланайын Бакен. Жүр. Жүрүчү эми. Аталарыңды уккан. Жүр. Отура кой. Саякбай ата, Калык ата, Карамолду ата. Баарыңарга ыраазымын. Мен силерди көрүп кадимкидей дем күч алып калбадымбы? Анан ошого ыйлап жибердим. Мен өзүм эле жетип алам аман эсен. Айланайын Бакен. Жүрүчү эми. Аталарыңды бир укпай. Отур чарага. Жүр. Жакшы калгыла. Көрүшкөнчү. Бакен. Бакен. Ой, Бакен. Мы уже прочитали пьесу, и для данного времени она действительно очень актуальная. Зинаида Артемовна, вы совершенно правы. Но у меня возникает только один вопрос. Кто будет играть Оксану? Ведь она совсем молодая, а в этой труппе я не вижу таких молодых актрис. Нам нужна молодая героиня. Не знаю, сможем ли мы играть такую пьесу без молодой героини? Вот как раз над этим мы ломаем голову. Обком нам поставил задачу срочно найти актрису. Будем искать. Будем искать. Жаңы эле эместин го балам. Кыйнабачы апаңды. Ушунчу балам. Билип атам, кыйналып атасың. Эмне кылдыйсың? Мен театрды аябай сагындым да балам. Театрсыз жашай албайм да. Сен чоңоёсуң. Анан ошондо түшүнөсүң. Курган апаңды. Жети арнасыңбы? Көтөрүп алып кетип калды деп. Тарынбайсыңбы? Тарынбайсың, э? Анан апаңдын оюнуна гүл алып келип бересиң. Анан мен кызым гүл алып келди деп жетине албай кубанам.
атаңды білесің бе? Қыдыке, менің атам. Дайыма маға күл алып келіп берші. Сен де ошондай болосуң, ошондо керилген сулуу кыз болосуң. Анан Бакендин кызы деп сага суктанышат. Баса. Маны Саякбай атаң мага берген. Карачы. Так коемби сага? Көз тийбесин. Саякбай атам менен кичине кезимден манас айтып чоң койгом да. Угасыңбы манасымды? Айтып берейинби? Атаңдын көршүдүн үйө арбыды мен эткүнүгө азапка түшкөн курган баш арманым айтам кимине барата талга талпынып баш ийбей тагдыр чүгүнө жетимсиреп турамын жете албай гана ойдун түбүнө мен Кудай кылса куарыңдын акысы барбы деген ушул тура кызым. Көз мончокто болсо Саякбай атам мага Сарынжы спектаклинде ойноп атканда алып келип берген. Репетиция башталып атат, кыздар. Болгула. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен журналистка Киндербаевамын. Мен сизди билем. Сиз Бакен Кыдыкеевасыз? Ооба. Бакен Кыдыкеева ушул. Эмне интервью алайын дедиңизби? Жок. Мен Саякбай Каралаевди издеп келаткам. Саякбай Каралаев бул жерде иштебейт, чоң кыз. Кандайча? Саякбай атам филармонияда иштейт. Саякбай Каралаев сиздин атаңызбы? Ооба. Сиздин фамилияңыз Кыдыкеева да? Саякбай Каралаевдин бакма кызы да. Өгөйсүзбү? Чоң кыз. Журналистка Киндербаева. Журналистка Кендербаева. Бакен Кыдыкеева. Кыдыкенин кызы. Сиз айттыңыз ғой өгөй кыз деп. Тамашалап атат. Саякбай Каралаев Бакен Кыдыкееванын атасы Кыдыкенин жакын досу. Ошон үчүн атам деп атат. Түшүндүм. Анан кайдан табам Саякбай атаңызды? Филармонияга барыңыз. Аяка барсам тузга кетти деп айтышты. Анан бияка чуркадым. Анда отуруп туруңуз. Азыр келет.
Кыздар, репетиция башталып атат. Даркүл, Бакен. Aynen kızım. Aman жүрерсің бе? Жақшысың ба? Жақсы жүрерсің бе? Даркүл, қандай? Жакшы. Жақсы жүрерсіңер бе? Эмнеге келдиңиздер? Эмнеге келейин? Мен деген атайын келдім саға. Мону тағып қойойын деп. Неге? Ой, елдің бары эле бакен деп оозунан түшүрбөй қалды. Жаман сөздөн, жаман көздү тийбесин деп, ушуну атайын ырымдап сагалып келдим. Тос мойнуңда. Мойнуңан түшүрбөй тагынып жүрө айланайын. Рахмат, Саякбай ата. Саякбай ата, сиз эмне көз тигенге ишенесизби? Ишенем? Ишенгенде да кандай ишенем? Өзүмдүн башыман өткөн. Эми мен отуруп алып репетицияңарды көрөйүн. Ой, жарыктык театрдын репетициясын кадимкидей сагынып калат экенсиң. Роль ойночу турбайсыз бе? Ой, эми театрда иштесең анан ойнойсуң да. Чоң роль ойнодуңуз беле? Ой, Саякбай атам абдан чоң роль ойногонда. Болду эми, болду. Ой, Сака, ой. Кандай? Күлү күчтүү турасызбы? Шүгүр айланай, шүгүрчүлүк. Ой, амансызбы, келиңиз. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, шүгүрчүлүк. Кандай өзүң? Жакшы. Ой, Расым. Айланай, сен эмне молуюп калгансың я? Баягы сеңселген чачың гана. Бул режиссерлор кураттай. Артистерди чачыңарды өстүрбөгүлө, сакалыңарды өстүрбөгүлө дейт. Бирөөтөлө эле башымды, чачымды жылтырат алып туруп эле такыр баш боло алай деп атам. Ой, өзүң билесиңби өзүң? Өзүң режиссер болуп ошентип айтчынан го, я. Ошол болуп атпайбы, ошо кептим бар ошондо да. Мына, көрдүңбү? Мейли, биз ишибизди уланта берели. Бакен, барага. Журай, Даркүл. Бакен. Кел. Бол жерге жатчы, кел. Жат. Сен уктап атасың, көзүңдү жумуп жат. Көзүңдү ачпайсың, макулбу? Даркүл, ой канчайым. Келгиле. Сен бут жагынан, ал эми сен баш жагынан туруп арбай баштайсың. Жум көзүңдү. Макулбу? Давай, кана арбай баштагыла. Арбап атасың, кыйнап атасың сен, туйлап. Райкан! Ой, Райкан! О, каске. Ой, кайда жүрөсүң? Болбойсуңбу эртерээк, бол. Айланып, колуңду көтөр. Арбап атасың. Колуңду кенен жай. Оозуңду шулдуратпа деймен сага. Бол. Арбап атасың. Акыры колунан тарта баштагыла. Колунан тартып тургуза баштагыла. Бул жерде пакетин артып, жанагы жерден сен арбап атасың. Көтөр. Жегишүү, касма, жан төшүр. Ооба, ошо. Ал киши бияк эмне кылып жүрөт? Роль ойнойт. Неге роль ойнойт? Я урган. Ой, артист болсо ойнойт да. Касымалы жан төшүр, артистпи? Артист башынан ушул театрда иштейт. Билбейсиңби эмдигиче? Жок, билчү эмесмин. Сыдыкбек! Я Сыдыкбек! Ой, кайда жүрөсүң бол? Ортодон жарып кел, көтөр атасың. Эмсире тоскула. 3 тарабынан тоскула. Ага небекте кайтып жасты анан. Көтөр. Астан арбап атасың. Ай, Касымалы. Тос. 3 жар. Касымалы. Ой, Касымалы. Репетицияларды бузганым үчүн кечирим сурайм. Бул журналист кыз Каныбекти кантип жазган? Бул өзү артист турбайбы деп атат. Артист кантип Каныбекти жазсын деп атат го. Ошондой дейт го. Мени артист катары көрө албай атасың бе? Ошондой болуп атат курган бала. Карындашым,
Мен бұл театрда иштегениме 14 жыл болды. Мына. 14 жыл дейсіз бе? 14 жыл болды. Пьесаларымның бары мына ушул жерде иштеп жүрүп жаздым. Кара чачты, Алым менен Марияны дагы, Каныбек романында ушул жерде артист болуп иштеп жүрүп жазгам. Сен тарыхты билесиң бе? Эми окугам. Эми окусаң жакшы экен. Шекспир деген ким экенин билесиң бе? Билем. Драматург. Ошол драматург дагы артист болгон. Глобус деген театрда артист, штаттагы драматург, сонеттерди жазган. Мына. Азыр мен сага жазуучу артистти көрсөтөйүнчү. Райкан, келчи бери. Кел. Не болду? Тетиги Сакемдин жанында отурган жаш кыз журналист экен. Өзүңдүн бул жерде эмне кылып жүргөнүңдү айтып койчу. Бол эми. Маскара болсун карындаш. Жөн сүйлөбөйсүң да сен дагы. Мен жөн эле сүйлөдүм Каске. Биз артисттер маскара болсубуз. Өзбек бир туугандар өз артисттерин маскара боз, кызыкчу дешчи. Туурабы? Анын чын эми батышта актерлор десе чыгышта маскара болсанан чыгышчы дешет да. Ошондо сиз артистсиз бе? Ого апырай, Даан артист го могусуз я. Ай карындашым. Мен сага кыргызча түшүндүрбөдүм. Артистмин деп. Илгертен бери артист болуп иштейм. Көп ролдорду ойногом. Көп пьесаларды жазган бол. Көп жазган. Толтура ырларды жазган. Поэмалары бар. Бейит арасындагын жазган. Бул деген жапалак жатпас жазган. Жетиштүүбү? Болду, жетишти, бас, болду. Болду, жетишти. Кайсы жерден токтоду кылып, көтөр. Болду, баскыла. Анда мага тос болбогула. Кел. Роль ойношум керек. Киме? Сыдыкбек, кармабайсың, кел. Бакендин артына турчу. Бул жерден Бакендин артына тур. Жанагы жерден сен кармап атасың. Көтөр. Мастан арбап атасың. Кана. Райхан, арбап атасың. Кач. Эки жакка кач. Ортодон. Угуп атканын кара кызым. Кел Айхан. Жакшыбы? Алейкум. Саякбай ата. Тиги сиз биздин театрда эле иштеп албайсызбы? Сиз менин атамды ойноп берсеңиз эмеске, кызыңызды ойноп бербекмин да. Макул кызым, макул. Сизден жакшы артист чыкмак. Чын элеби? Ооба да. Ой, Касымалы. Уктуңбу бул кыздардын сөзүн, я? Бул кызым экөөбүз ойной турган бир жакшы пьеса жазып берчи Айланайын, а? Жазып берем, Саке. Жүрүңүз эми. Сизге жазып бербегенде мен кимге жазып берем анан? Ушундай кызым. Ошолорду эстесем куса болом. Мемире уктап калдыңбы, кызым? Мен де эс алып калдым. Театрга болгон бугумду да чыгарып алдым окшойт. Кой энди. Жолго чыгалы, кызым. Араба чыкса түшүп кетебиз. Чыкпаса маңдайга жазганын көрөрүз.
М.